بسم الله الرحمن الرحيم. الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi bersyukur Allah Subhanahu wa taala dan boleh sami'a jika si kapak timuk tebilai si pengacik tebilai yang tasalah saya tebi si mana dehelu pasalan ini mau mentabaraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Ini pasalan pagtabaruk si kayu do batu do sandi yang bermain. Tasabut ini si ayat samian بصار الله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى والمناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. Yang tasabut yene alen santo tellu yene samian si Isa yene santo Allah yene Latin yang yene batu ye yang tabantuk ye si bantuk ini sedang bantuk oleh bantuk ya. Urus al-Uzza yang samian mian yene luma tabarukan samian yene wal manat yene manatin samian kayu iya telu samian so pamahari namban si zaman matule iya tersalah saya si zaman mapalai. Demikian tadi ini mau ma jaa fi dzabh li ghairi Allah. Ini pasal maksud balik si sapi aman Allah Ta'ala. Terus si hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainnya عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض. في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فإن إنقاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمpat kabtam sehingga isa kabtam فإن لعن الله من ذبح لغير الله. Ini syahidkan tidak laknatan oleh Allah Subhanahu wa taala sini membalik si sakti maksud dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua la'ana Allah man la'ana walidayhi. Yang tidak laknatan oleh Allah Subhanahu wa taala sini dia laknatan sini dia ngalaknat ini yang dua mata tu ini. La'ana Allah man awa muhdithan. Demikian tidak laknatan oleh Allah Subhanahu wa taala sini nama man a'manya. Baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ana Allah man ghayyara manar al-ard." Pinaglaknatan oleh Allah Subhanahu wa taala sini minda ngalalin tuhun ini ulah. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si pasal laknat tasabut ini jenis laknatin. Nia si hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini si tafsiran yang laknatan Allah Subhanahu wa taala sini ngalaknatan dua mata tu ini. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'i syatmu ar-rajul walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtumu ar-rajulu والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمبر كبائر تاتي تكبائر إبانن inuman makalamo zina iulamun aban kabair tunu duk yene sine samiaan mian dambua mian ngadana si dua mata toe us dinilaw wa sahabatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bangsa Inggris samyaan yen pangalak na tambu ahin dua mata tuhin. So pamanin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang binisa-bisahan sinukna-sukna ano dambu ahin ini dua mata tuhin ahin ubus sinukna ando isa we yen na mata tuhin yen mata tuhin ien dambu ahin amban yen mian pinaglaanatan we Allah subhanahu wa ta'ala dok dambu ahin amban me sahaj dusi si Allah subhanahu wa ta'ala tahina mo manusia. So pamana na si ninen yan ang insulto kayo maglaanatan kayo me samyaan pagtuhanan ng Mesiye me kufa me saben me santure gay kita samyaan makajari hinantein pege bang samyaan hinante males sabsi bales ni Allah subhanahu wa ta'ala sa nisabisahan mas hajj na samihan bang Allah subhanahu wa ta'ala yun ang pagpusihanin bangsa na tahin ang binisabisahan yun si that Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari niya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yun si mawdu'te yun man dhabaha li ghairillah sinasina nung balik si sadi aman Allah subhanahu wa ta'ala. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزوه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس لي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. Si hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin al-Maqba'in bain maka asal dambuak lillahi surga sababan du langit pakasikan di surga sababan langit demikian makasih do dambu ahin narka sababan du langit pakasikan di narka ini sahabat sa Inggris tayo ni ya Rasulullah kay Rasul sallallahu alaihi wasallam niya dua na lumabay amban ni kauman amban ni la ubus silhat niya sinum bawe sedi ban Allah subhanahu wa ta'ala sine lumabe ang malahatian sine lumabe ang malahatian pinalay ng idegay pinalabe wede samantara nin banggay makasubbali banggay sa miya makapibadat ini si pag-ibadatan dili manjari pain kauman miyan sa adwangan qarrib pain sa ambuain pain ambuain laysa indi shay'un uqarrib gapan niya ito panet niya ini gagana apa ini pagpatapit ko si lumbabi wen tapi asal miya palaway ka Tuhan gi makabo manu gi may makabo kambing na bisa na jalan yo wen gido keu pwede ko manin rangi dolang yo kar sain na ilepahan ang yan ka pinapati pigi sa sina gi patapit si lumbabi pinapati pere gay enggak napati niya. Na ano elunge sumagwarin. Pege magpatapit sa di man Allah subhanahu wa ta'ala pakasikan ni narka sa wanya lu hinani. Pakasikan ni narka sa wanya lu hinani. Narabuay na palari. Ay naman na ibang Israel. Narabuay na palari. Final atin qarib. Yan numbalik ko panain. Patapit ko. Pain pahamyaan ma kuntu liuqarriba li ahadin shay'an dun Allah asagay ko pain yan patapit pain yan numbalik sa Diyo man Allah subhanahu wa ta'ala bisa sini kasi isaharin fadarabu apa mukto ko Tuhan no idaktik kidlang nyo yung minuto yan mati nasababan mo sa miyan gak panhut din dakan din pegi
syirik sa Allah Subhanahu wa taala pagmate syahid boy makasik suka yin hawak hajihan yene ibadatin suka sempurna sa Allah Subhanahu wa taala suka sempurna sa Allah Subhanahu wa taala ingat tin sirikin yene sa haji mian pagdusihan sa Allah Subhanahu wa taala duk ingat tin tauhidin duk yene ini sa haji daakan si ipun tuju Allah Subhanahu wa taala duk tagna wajib si ipun suka hinina mo ini kapatutan Allah Subhanahu wa taala si ipun ni baik Allah Subhanahu wa taala sa Quran ni innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar sina-sina samian kapag syirik kapag saputo si Allah Subhanahu wa taala faqad harrama Allah alayhi al-jannah hinaram Allah Subhanahu wa taala subhanahu makna haram dia pinasik hinaram dia pinasik ya Allah Subhanahu wa taala surga wa ma'wahu an-nar ya kali dinannen neraka wa ma lil-zalimin min ansar ga niya makaawin ga niya makatabang si niya nganyaya lil-zalimin al-zalim makna isamiyan yani am syirik al-zalim makna yani am syirik ini dalilin wa zalimin makna isamiyan wa zulmin manzari isamiyan makna syirik baik Allah Subhanahu wa taala si bisara Luqman al-Hakim si anaknya ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim oke anakku dak magsyirik sa Allah Subhanahu wa taala saben dan pain musyrikin yene sa haji anyanya yen bisara Luqman al-Hakim si anaknya yen us kita man mawdu yen makas bisara te si mana dihdogin pada kita si yene mawdu la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah gerke manjari numbali para si Allah Subhanahu wa taala si tampak pagsumbalian si sadian Allah Subhanahu wa taala iyan makna ini mawdu sumagwan mafhum nin gerke manjari nunay ibadat si tampak pag-ibadatan si sadian Allah Subhanahu wa taala ini mafhum samian mawdu tu gerke manjari nunay ibadat si sadi amban tempat pag-ibadatan sadian Allah Subhanahu wa taala sebut masih dalilnya baik Allah Subhanahu wa taala la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin si waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam paluas ke Madinah tuju Tabuk duk mesundalu ni ni ambame bangsa munafiqin si Madinah magpatengge si masjid ini dumaan ita patengge kan Allah Subhanahu wa taala masjid ini na dihelo man palengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ni daile tujulat tabu tek kami ai tuju Rasul sallallahu alaihi wasallam pende pirako itu bangko me kuitwe tuan pitur kape masjid kami saya pani ya Rasulullah wa Rasulullah nambahan ko kape las masjid kami pende Rasulullah SAW sudah pernah tek kembali pernah dengan kami paling tahu. Nah menjadi pagmole ni kap si tek kasi Madinah tek kan wahyin tek kay nakal Allah Subhanahu wa taala dati upay ng bahaya upay na si masjid bay nang bahaya ko upay si masjid pa ini tapatenge karena Allah Subhanahu wa taala karena katalo sa Allah Subhanahu wa taala nasi masjid ini la masjidul ussisa ala taqwa dua sana bisarahan. Ia datang tapateng di masjid ini masjid Quba. Ia datang tapateng di masjid si Islam. Do si tafsiran minaksud ya penne ussisa ala taqwa min awal yaumin. Ia samian masjid Quba tanda samian
tapatingge si Islam Masjid Quba. Duk in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih Masjid Quba nang bahaya. Sabab ini nya si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tekka ye bang kyo nang bahaya 2 rakaat si Masjid Quba kue duk kapag umrah. Yan pahala kue duk kapag umrah apabila kyo kasambahaya si Masjid Quba. Mangkamtat Madinah bisa sa samian may rakaat at Masjid Quba bisa sa samian 2 rakaat asa Masjid Quba ka samian nang bahaya supaya ka makaito ini tumbas si bisara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Iya. Si kedua bisaraha binain yene masjid ussisa ala taqwa min awal yawmin yene masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah. Pege samian bang samian ahab ya Masjid Quba suga ye samian pa paksambahyangan mas ahab bisa Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas dari aula bisa suga samian paksambahyangan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Usi tafsiran bisara Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuna an yatatahharu. Ini namanya nyan Madinah. Duk yana si pasaran samian paksud sire. Pasaran paksud sire. Me ini nih. Ini samian paksud sire. Bangsi samian nure hajat deh yang sambatan dia bahasa muli agus muli bohe na double samian ini kali sini na sini sana yang pinujisi ni ain sabab maksud sire wa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ya si ayat ini wallahu yuhibbul mutatahhirin min isbat as-sifat sifat al-hubb yang ini dalil wa Allah subhanahu wa ta'ala maksifat malasa ini dalilnya ko tersebut wallahu yuhibbu al-mutatahhirin iyan maksifat Allah subhanahu wa ta'ala maksifat mahabbah sifat sama malasa katohan ni bang ini iyan rukun ibadatin si kita ahli sunnah sini kamu kan silalahin bang syurut ibadat kalau kau tahan deh syurut ibadat ini deh al-mutaba'ah al-ikhlas ini syurut ibadat ini samian syurut ibadatin ikhlas untuk mutaba'ah rukun ibadatin ini untuk ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-mahabbah al-khawf al-raja sudah kesamian mian malasa si Allah subhanahu wa ta'ala mat ta'zim serta hajjam iya malasa si Allah subhanahu wa ta'ala mat ta'zim sina-sina numba Allah subhanahu wa ta'ala malasa jaye kwene mehininan wa mesiya sufia ini sebab pagibadatan di Allah subhanahu wa ta'ala malasa si Allah subhanahu wa ta'ala bangsa pun posisi narka Allah subhanahu wa ta'ala hin makatunin narka Allah subhanahu wa ta'ala hin pekes narka Allah subhanahu wa ta'ala hin pakabinsana pa ini kabisan tinalo si narka iyo malasa kami si Allah subhanahu wa ta'ala ini ibadat din malasa si Allah subhanahu wa ta'ala si tinalo sebenarnya ini si Allah subhanahu wa ta'ala naubus ya mu'min muwahidin yani mu'min muwahid sini-sini nagtaran ni malasa si Allah subhanahu wa ta'ala serta tinalo si Allah subhanahu wa ta'ala begini siksa ni Ar-Raja duk ngase-ngase ye duk ngangan-ngangan ye na samian si kahapan panagami wa Allah subhanahu wa ta'ala ini sipun sina-sina samian mian numba ya si Allah subhanahu wa ta'ala sababan samian katalew ni sababan samian pangase-ngase niya ini surga ni ga itinalo sinarka mian
ngasih-ngasih di surga duga ini step Allah Subhanahu wa taala ini sering labok dan murji'ah ini tabuak ikannya sina numpa si Allah Subhanahu wa taala dumain samian pang-apply di surga ni dumain mian kasilasan si Allah Subhanahu wa taala sumabuak ni kata lew ni sinar Allah Subhanahu wa taala ini labu ainin ini khawarij ini ainin kita ahlu sunnah alhamdulillah hinidayatan di Allah Subhanahu wa taala du yene kato hinidayatan di Allah Subhanahu wa taala du Islam sebenal ini sebenal antanten yene me ahlu sunnah yene sebenal ko antan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabatne kateluinin ini doete panumpah si Allah Subhanahu wa taala Nia hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu qala nadara rajulun an yanhara ibilan bi Buwana fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wathan min awthan al-jahiliyyah yu'bad qalu la qala fahal kana fiha 'id min a'yadihim qalu la فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم إن حدث أبن ثابت بن ضحاك رضي الله تعالى عنه قال فإن نذر رجل maka pagtungga ng buwan nila zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam numbali unta sila buwana setempat buwana nama maidet are Rasulullah sallallahu tini Rasulullah fahal kana fiha wathan min awthan al-jahiliyah apa ini santu apa ini santu me jahiliyah atau ini apa ini me sinumbas me kayo tawanan ini sinumba apa ini wame come samyan kahal jahiliyah pa in de gana Nilo Rasul sallallahu alaihi wasallam berbalik. Hal kana fiha aidun min a'yadihim. Ini pada setampatian. Ya pada waktu le maglami-lami si tampatian paglami-lamihan. Fa'in de kana. In paglami-lamihan si kita dua. Paglami-lamihan si kita dua. Ini Aidin. Ini Aidil Fitr, Aidil Adha. Ini hari raya puasa kaila haji bune painte me birthday bu maulud bune painte me ini uga samyan di syara Allah Subhanahu wa taala yuenga namu samyan ni si paglami lamite Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aufi binadri tunerne painte anun ene tungga Benamen pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gania paine panunay tungga bang sa pagmaksiyat tuju Allah Subhanahu wa taala. Duk gania sa miyang panunay iyan tungga apabila anak Adami dumay sa miyan si kagisan ni. Dumay si tages ni. Iyan bisara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi mian pengtingkah itu si agama Islam pataman na kita rahu si yene aninin isab jakinin isab tantu ano pang taha ano ten isab jaktin kasabi magkatigantiin kaisa skadue do pege yene katautin ilmutin muhaddad samatin betel pag hinitat ne gene terang mo ang kan siguro sa semen laben bakas pinitikan helo ni kinahinitan balik na pos nila yan magsyukur si Kaab Kemon duk labi magsyukuran dari Allah Subhanahu wa taala wa syukran lakum wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.